Okrata no and sasia naposo top choco or say taste of chocolate. It's chocolatey. Let us form your partner for life. Vodafone further together and are able to dominate the amount. And not to waba address what I could adjust. Yenio Bokode Yakupon go Swisraye. Ye the radia say the Okrata no name some say Daily Guide and him had the big one was MPP sacks for rebels pa wow. And to be a crata fair to me and san yamnam kan your Daily Guide na trobaye was MPP sacks for rebels no a inverted commerce na say san one person one much na crata babonten and na a year Daily Guide obo crata ndi munchemu aba na crata no ba ye no efri MPP amanyoko no akache no much say amanyoko ne hye ye kire se kwaba se wo mu kosinanim no yi obi se ono na wonyina nimu a e wo se wo ya amanyoko mu nipa nko ade adu mu duro nyina ata na china nso wo ma hu se mpanimfo maako nan bi wo mu de ogusua edi nipa bi a wate ne ho afra amanyoko no achi na ya bo abia samoa enkanye mrahye bedwani wo MPP amanyoko ni din mu e ma omanfo e wa dental panyini waka ho bi na ohene into wono so ye enka ne MPP amanyoko no twerefo Boniface Abubakar Sadiq and Afre Krano opinion our no your friend say Hobson Adoye which them as ankrofo nan Womo ejina bebia bodin so opinion wate ne ho efra monyoko ni mu no ono na wo mu di na chi na so wo de ne ka monyoko no ho enye ai twenze wo mu bebi mu gidie wo enti sa krata e ba ye eye trefo ma manyoko no Justin kodua frempon ana nensa ehye sa krata no ase court questions Collins Zelda's travel without passport na se krata fa ya etoso ensia wo ye Daily Guide kronwa emu no ena court ebusa sa ensem yi we ha court ye wo enkra ha sei Justice Ernest Owusu dapa na wotena adwaso enrada ena wo busa ndisi amanyoko no panyini ba kwa wodi mu ntintiman ya wasaye sutifi mrahye bedwani wo busa ne se eye dan and opinion wotimi tu kwan na kwadu ade abode ne causing financial loss to the states na so wama oman no aboka enti eno na sesempanifo ehwehwehwe mu a no kire mu a opinion tu kwan ko South Africa man mu ya na woni passport enti wonchire mu de enti a wonya asa kwanya ne ko sa kwan na ne yakofoka abre oman Ghana na we de me nse de nwura mu sa oba center spread ha Zandi Camel ex-husband fight dirty well it's so disheartening sense relationship de enyagu aya na nsem ne kasa no aye bebre ne nso tore bi ya wasa wo mini bi ndo bi bo no nyom se de ani ehu ene de aso ate nyina na ano kase ebedi hu adanse anka ye nsem pi ti me pese mewura mu kura na machirekire mu enti se wonya ye Daily Guide obokrata no a obenya ni nyina mu enchiremu ewo ho Daily Graphic do obokrata ni the big one was 3 cement factories defy GSA ban ye wahanom ene na wachi etwam no na ebetu odwase Ghana Standards Authority no okwa asante mantemu a wo cement factories miensa omakorhwe omo standard ene niema hodo omo de ye adwuma no sanye bi omo ye cement ne ba abonte a cement na ho ode ye de si dan no ekoyie ya wutimi to edi si wudan de ye adwuma ye ya na no mu se da bi cement no wo mo ye na ho odin wo fom eniema omo de ye no enu standard e wo so omo de ye cement enti Zin and Safe Cement Ghana Limited Kumasi Cement Ghana Limited any Unisemi Cement Ghana Limited sanyu akwami ansa na Ghana Standards Authority de shato wo mo so de credit to wo mo adan ni mu se wonya cement ne ye na wonya niema yi ansa na wasa akọ wo mu nyuma so yakoda so de ya cement factories miensen almost Chia Ghana Standard Authority nyo na be kire de enye enti na o mabie no mu twa cement ni gum saa enti nya Daily Graphic do obokrata no a obenya mu nchemu no hu cement kura o mu de badwa so na se wonso kodwa so akoto bi o hu se cement we amoame wei na wasameto enti mu nchemu e wa ha na so afo hwe nwasu ho nsem so ya wasa adutwum eno no so ni mfonyi da hanti kwata fe to so aduasa miensa page aduasa enwoche page 38 Uremu opanyini wode nsem atudwa pa na ni so ade hunu baako ya ban yi ekura mu ma ekoyie na ye STEM any storm innovation na no opanyini kire say transforming education sector 15 science labs completed say enye say yesua de adi baba ni atro ne atwa ne ewura fi
Oh my Ghana ye dane ye ho sanse akode ko school wo so hu say in the next 10 years, in the next 15 years no ede na be ya ade a sa akwada no ye de mfa so be bre de no be wie school kra na adwuma da ho readily available jobs. Na no be hu say science aya ade a ase ye ya ka kire kakra nti no wo mu de awura mu pa science, technology, mathematics ni nyina no wo mu e hye mu kana no wo che say science labs makomaku dunum ana se so betum de ne nsa ne bu aka se wo mo aye ni nyina ho adwuma bi wono ma o se ye refurbished na so ma ye nsatraye bi ye rehabilitation wo mo aye nsiesie ana wo mo asasi makomaku dunum eno ye mono pa ya nkwada no esua mu ade na no kire se we no mo atu apeten makomako aduasa nsia 36 ena wo mu si ewo entoaso su kwa hodo mu ena ese o masiesie bie adane dane bie nie na o masi enum edunum foforo kra. Ghana Streetism suit, Supreme Court gives verdict tomorrow. Na Supreme Court no wo mu kire mu a said o my Ghana ye monten so ena eturo bia wudi traffic ma bon se kwabrane abegina ohwehwe ho na wo bom na ade ba kwa awre ho kra ne se wo bom na wa ma ni sika no turo bia mo na mo kura dadoa o bonso de asa wo car ne ho na de kwa the next car etuma ne sika de a onim so aye na doye wo ama ne bidi ade wo pe no wo ye wo sentimi se me car ba dam wo de sa ho nam tekrr nam de ahwe pampam kon esan se untumi me sa ho ma me nko spray car na wo spray car ya nye wanye 3000 saloon car enti ya no na mpanimfo bi de akodan se san koda na eji ye nsase omo ji ya kwan so traffic ahodo abom yedim se Ghana ye adoye wo nua na atimbo mu bi na so omo feel se wo ye mandated se omo sika enti oba wo hye ho no ama ni sika na ne kokwa pai wa pai lai enti mpanimfo bi de kodan court no se be ya nkomo nyenwe hwehwemu ne hwehu ne se anye bia no se de ekoso ye anasenye na etia Ghana omamra 1992 constitution no ana enti hwe ase Chief Justice Gertrude Tokono ni mfonyi da ha no che se enkwada ye omaje ye monten so aboso na tia mra anase Ghana de ye loving country nti entia mra bia no omontena no sa atemwo no bekoso Nyankopon ya dom a ochena eti we ne nsem ahodo bi nsusu a daily graphic diabo say UGMC performs beating heart surgery kwatafe toso edunsia University of Ghana Medical Center wo mo aye surgery so nkokra na we no ye ne mekon di ni soso pa wo se ye frɛ no off pump coronary artery bypass. Na we no opanyini ba ko mfinhia duoson oye cheche ni a wachira de akọ na homegye mu wono o maye ni bi sanso na opanyini ba ko no soso no oyoba oye dwadini ono so mfinhia aduosia nson 67 na University of Ghana Medical Center mu mpanimfo aye esa head surgery aye beating heart na sa akoma na ebo enso o matumi abọ wura mu aye nsiesie sonko e wa akoma ne ho nti ye be congratulate wo mo sanse de e pene se de bia Ghana ye be kọ yanim nkakra Ghanaian Times the Obokrata no had the find that Obokrata so ewa Ghanaian Times NPP sacks Boniface Sadiq Yabuabia Samoa, 2 others for breach of party's constitution and Yeremu Dada. Charge Streetism suit Supreme Court gives verdict tomorrow. Openyi bright appear in Fonyi Edaha and now Obani Fasoswa. EC official testifies in a St. North MP trial. Nese Mame Jane Mensah in Fonyi Edaha. The big one, Parliament won't bow to IMF pressure. Nese Mrashebedem Atia Alban Kingsford Suman na backbend or no and an infonyi edaha say and na watch say and you already notice no ama if you know say IMF for omo yo madwen say obehemra sebedwa no ama wo mo ahyesemra hodo bi na akọ wo mo favor enya dwuma kura enti be yan kan IMF wo mo ntamu chuku no hemra sebedwa no na wo mo enye wo mo adwuma fefefe se de wo se wonom eye no me the find the obokrata no na sorry so Kodriana na be donate 200,000 Ghana cedi towards Otumfo's Konfanochi Teaching Hospital renovation project where oma be mato ho Konfanochi Teaching Hospital when okwa sante mantemu a omo share ho fa pa ho ntoma sonko ye ne omo se kakra bia wo bia no betumi de aboa sanso omo ye nsiesie sonko e wa yaresa bia kase pa ye wa sante mantemu ye no ye Konfanochi de friend se kumasi gin no na no na beto dwa se panyi Kodua ne na bi wo makeka omo nsase ya 200,000 Ghana cedis na wode akoboa ye Otumfo ye nani soade hunu se wode ye sa nsiesie no Bust Wings
wins 2 prestigious Ghana Energy Awards 2023. Munsem ewa Speaker's resident sale claim is false. And also Munsem ewo the find that obokrata no emu. So far yebetumi aka say nsema hudo bi ya do obokrata no de abano ena kakra yede atu eja ewo ha senti krata ne de emu nsem no wa na adwo ya wonya daje kakra wo se ya ye wo dwumadie bi ya yebo ebnada ya woda ne fide bia se sede ye kanoni sede kanoni kasa na ya ka dane no no aha ba ko bia wo ka form eno esi ne ya yeda ya na ya kase ne kokwa pai esisi enye koko ye ne kokwa pai aha koko de se koko ase yedua ena koko kra na ta wedi ani no aha nti ye ne koko apai nti asoro saa nti ne chese abufuo aba nti no ne nkakra de nyina edi sua kan kasa no ya ka to atwene nti egusu sua esi adaroma ena Adom FM adaroma nti tadwoa me de obawie bibi wo ho me ko Kofi Asama me ba ko bi a me mfamfam wo ha mate ose akomamu odo ene sedie ma me Florence Abahansen Yamwa ya wanya mfinsi aduasa na 60 years odi atete wo mo edi ado wo mo amanne wo mo anyini no wo mo srese wo ye wo mo yere wo mo ye wo maame wo mo ye wo made nyina Nyankopon ma no nkwatenten asomdue wo mo ya anigye wo mo na woni ne nkwa na me ti happy birthday enkoma orire Florence Abahansen Yamwa. And there was 60 years. Wow. 60 strong and still counting. Was the way every the Hansen Yamwa family. And na yeah we so happy birthday strong. Kuna me that say was who did the birthday so for yima na so for yima birthday. So happy birthday and call Emmanuel.